Biyag ti tao. Hello papagayam sa baliman na napagadalan at drama. Ti sagot mi ita kada kayo. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin kablawan taypay ni Ma'am Marites Galatan wenno ngalatan ni Carlina Alera ken ni Jackie Claro. Hello kada kayo amin. Kaya tita, intay nga ro dendenggan ti episode 227. Dito drama tayo. Biyag ti tao. Sayang tinadal mo, Briggs. Di mo matmayaplay. Saan ka mo't ngamin anak ka pa sa iti board exam kaanakan? Uwan nga rod, auntie. Mabalin mo pa'y matket diti ag examen manan. Uwan to, auntie. Agpasada pa lang. Ala, ano sam nga ipasada ti lugan ko? Agyaman na, auntie. Kahit makipakpakaasya ko ano mabalin. Dito'y pailabalayo ti pagnaadan ti kabsat ko aniweng. Bayat ti panagadal na. Ay katwan saan a problema dayta? Iso pa'y ti pagabang na. Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Jakon ipaabang ti may sa akwarto, taison ti pagnaadan nyo nga agkabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR, kan adabasit kusina na. Agyaman na, auntie. Saya atam tag-eskwela, weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpat ni manong mo. Isungag singsingpat ka mat. Di ka pa'y lamakin inaram. Uwan, auntie. Kaasimat dagiti dadakkalyo. Iso nga agadal ka na imbag, weng. Bangus lang ang tigatangak asidami iti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... ha? Dito yan. Ayan tayo pitaka ko ngay. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puutan ti panagpukaw ti wallet kon. Apay ngay. Jakmat narit na nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti naggapak itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Wen nga rod. Talaga di ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti naggapak. Barang kunak no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngem awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs a karga na dayjay. Naimbaglakid din. Tada iti bangir a bulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod atin lasin mo ti lisensya manong. Tanuawan day ta lisensyam. Saan kan ang makapasada? Uwan nga rod. Naimbaglakid din. Mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linawon dayjay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko matipitakak. Sigurado ka na snatch dayjay manong? Diyak mo. Diyak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Ngam atapak ang naragrag ko ti pitakak. Diyak mo, ading ko. Mga sawa kang aminad! Tapno na para kami ti kwartam, Bricks! Ay, bayampay la dayta. Asa-asawa dita. Ubingak pa ititawan ko at 29, manong. Jesus, anyang ubeng! Lumakay ti kastatawan mo, Bray! Sumapol ka ni ti asawahan! Sakalat awan asawanan kada tayo nga kakadwa. Balamig. Nakadwa ako ni ti putot. Angam siga. Awan pa'y uray may sa. Unto ka di. Ay, intaman langin. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan manong. Adda ni manang milita. Ururayan na ka. Addan sa kanon napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tada pa'y gayam inagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige. Ada pa'y papanak. Oh, anyat isisima mo eh. Sika manong. Takrot kamot. Takrot nyo?
Anya dita sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man ti naramid mo, intarayam ni Manang Milita. Sika talaga. Ay, amang ano tila imbagbagam kun kuana ah. Isu akanayon mo nga umay. Wus, di ka man Manong. Amok, mabain ka laeng. Ah? Napintas mat ni Manang Milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Isong agbagay kayo launay, Manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko dahita abanag. Kan pangasim ah. Saan atila ibagbagam kan ni Milita, weng. Amok ka mabain ka laeng. No kayat mo, tulungan kang agarem, Manong. Agtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala, ingkagripason iti leksyon mo. Saya atam ki diti agadal. Tadapay panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabahok. Agyaman nakmanin, Manong, ha? No awan ka la siguro amang tultulong kanyak. Jakla amon. Amangan no asawa mo itong tibagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tani, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadakwadan. Isu asya kung timang tulong kan ka. Sino nga taday ta? Mabit lang! Umayan! Naimbag nga oras mo, Manong. Ah? Sika ka din ni Manong Briggs. Wan, siyak. Asino kayo, ading? Ken apay nga maamunak. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam anak taer ka? Nakarkaro pa'y gayam ti kinataer mo iti personal. Nakalanad ngamin dito'y ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak man ngagpaiso day ta ID nga igama, ding. Nangalaam? Napidot ko, Manong. Pati daytoy wallet mo ka di daytoy. Wan, kukwak day ta wallet. Napidot ko daytoy apita ka iji tiyandaan, Manong. Iso nga atoy. Isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti adresyo, Manong. Anya, ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami kini Jonalyn ita, ading. Amangan numarabyanak nga agawid. Mangan kanton, wan? Kasta ka di. Ay, Manong, madamag ko man laeng. Agayat ka din iti dayjay a babae. No, iba kakawan. Kayat mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Adakan ka day ta. No asino ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbalin nga ipag. Agyaman na ading, ah. Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn. Juan, I love you so much. Agyamanak. Pinaragsak na iti kastaunay. Agkasarta nga ruten, Kuha. Uwan. Talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Ang saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siya kami timang papaadal kan kuha na. Ang hindi kagdanag, taumadan ti panagturpos ti kabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, na. Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ure asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kadwak tinubyak. Ha? Hello, Weng. Kumusta ka? Nasaya at Manang. Ala, sumrag kayo. Kumikan, Jonalyn. Yung nagtandag iti gargaret mo. Asino diyan sangpot mo a babae, Briggs? Itaman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti, nobyak. Anya, kat kasanon ni Melita. Ha? Ne, awan mo tinagkinawatan mi ka ni Milita, anti. Isu nga rod ti kayat ko nga asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na a pamilya. Nasingpet ti Pulita.
napintas mata. Anya pa'y lati sa pulam kan ko, ana. Ni Jonalyn ti ay ayatek, anti. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto madkan ka. Sayang ni Melita no paluspusam. Basta ni Jonalyn ti ay ayatek, anti. Jak ay ayaten ni Melita. Manong, apay adi mo't laagawi din tin sangput mo a babae. Agnaadan dito'y dagusta, ading. Di nan samot kaya ti pumanawin. Anya? Apay nga isumot din tin ang isang puti ti bagina dito'y dagusta. Awan ka di delikadesa na? Alala, bay amon. Total, ay ayatek tinobyak. Ikasar kon to. Numakalpas ka iti panagadal mo. Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka? Diyak man amo ngam kasla dayo tiriknak ken ko na. Asa si tiriknak ni Manang Milita. Pangasi, Maweng. Di mon ulitin ti kasta ngayong bagam. Respetuang kumamot ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipag mon. Nalipatam samatan nga dautang ko na imbaga nakam kan ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumot nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya. No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babaan ti panangaram mo kan ko na Manong. Sana day tatirason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalamit, day jay ti wagas. Tapno agsabat ti dalan mi. Naglukong day jay nga snatcher. Matiliw la ko managita nga tati kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayuta dito yan! Jonalyn, adda ka dito plaza? Wan, ala, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo di plaza itay? Kwa, adda nga min sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutangak. Ha? Adda nga min trumak iti kakasta. Napadasak nga min tinasipdutan iti. Kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Ala, maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no agtibayo akmanan. Wala, maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nagbanog? Rumuar tayo inton bigat. Taijayan ruar ti pang silebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumwar. Ni, italang mo day ta. Kadwata mo ti kamsat ko. Da kayo latan ti rumor nyo kayat yo. Masadot ang itik outan dak tulaangan. Sana. Basta rumuar tayo iti malam. Tagpasada ak pa iti agsapa, ah? Sige, makamu ka nga rod. Ngamjak kayat ti agbayag iti ruar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagosan, Briggs. O sige. Sikati matungpal, honey. Aduti in order tayo amakan. Iso nga ibusan tayo amin da gitoy, ha? Wen day talagayam. Waiter, ada kan di pa yung bakante alamisaan? Buludok man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo, ti kalugong ko. Iso nga may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kamutayan, saka nagdumog. Ikat man day ta. Iyag mo ti kalugong. Nakita na kon. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langan, Laika? Ti ko na may lembangan na. Ha? Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Dayta, babae. Apay, asino to'y kanwa malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasitgan. Jonalyn tinagan ti asawak. Saan alay ka? Asawa gaya, ma. Anya, Jonalyn. Agraraman. Ala, tumakder ka ditan, Laika. Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di ka tungpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamot agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamang ano pati sikak at iraman ko. Alan, Laika. Sumurot kan kanyak. Tarasam. Wan po. Sige, sumurutakan ka. Ala, pumanaw tangarudan dito eh. Sorry, Briggs. Agsubiyak to. Urayan ak, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog, ading. Maturog kalatan. Panawanak ditoy. Amok, Manong.
Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tama nga madamdamalaan kat sumangpatan dayjay. Di ka din naupay iti naimatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di dayjay alalaki. Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnamaan ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang dayjay. Adamad kayam nobyo wano asawa na. Ngam apay anak relasyon pa ilakan ka. Unay matan. Ading ko. Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman nakta si mangpat ka na. Ang apay akaslada kabutang mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na adito'y tinagturong. Anya, apay. Sino nga minday di Apol? Sorry, Briggs. No naglimadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya, Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akon iti ugali na. Basit labidot ko. Kamilan na kadagos. apay alinukonak. Impay ko ti amin apa nagtalagkukan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanan na ko mga Briggs. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tasikan ti pakitan na ak. Nagalas ti ugali day siya tao. Si kalangan ti makatulong kanyak. Tapno masinaakon day siya tao. Manipdot day siya Paul. Iso tinang isuro kanyak ngagsipdot. Ha? Kasta ti trabaho na. Manipod pa idi. Kinapudno na. Iso tinang sipdot iti insublik apitakam. Anya? Tulungan nak. Tay idarum taday niya tao. Tapno saan na ko nabirukan. Idarum taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. Ada ka din anak yung tiday siya lalaki. Andan, talunan. Ngam awan kada kami. Adda kada giti dadakkel mi. Brick, sikati kayat ko apakitin naan. Diyak kayatan na niya Paul. Nauma akon ken ko na. Alam amin na nagargaret mo, tapumanaw kan. Di na ka din ay-ayatan. Nakasagana akong agbalbaliw. Basta uwaten nakmanan. Lading itek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo, wenno nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na tasardengan. Iso lading itek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang emlipate kong day tarik nak. Ken lipatan nak matan Jonalyn. Ala, di kan kayat asermunan kaanakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo. Gapo iti pagdaldalanam ita. Ante, Basta ti makulakan ka. Kat maraksakan tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga amaam mo a tao. Nga mala, saan aday ta ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo anasaysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Titad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. wanante. Sa anak matkidi nga agganat ang mga asawa. Pagimbagak pa iti sugat nga impalakam day jay ababay kanyak. Wan, kasta ti rumpang. Aglabas tumatlaang dayta pagdaldalanam ita kaanakan. Manong, nabuyam din niyo si TV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliw dan. Kat nakabalod dan. Ha? Saan lagayam nga isnatsyar dagi jata tao? Holdapper kan kidnapper dapay. Anya? Ay na, naimaglakid din tanailisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga nairamraman kay ti rinuker nga ramid da.
Nakalpas ka ni ti panagadal mo, ading ko. Wen manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman mata. Tadi mo pinay ti arapap ko para kan ka, ading ko. Itatan nakaturpusak kon. Mabalin mo man ng tagara, manong. Anya? Ni Manang Milita. Balasang pay. Ah? Kan awan pa'y nobyo na. Armam kit din, tapno makaasawa kan. Anda nga tamot lang, namakan ko, ana. Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos. Anya? Ala. Armag to, hinton maka-applyak iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, manong. Nabit lang, ha? Oh, kita am dito pagiwarnak. Oh, Ala, nagandag iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito manong. Nakapasa ka. No kasta, nag-take ka manan iti board exam? wen, ading ko. Angam jak imbagbaga. Tapno saan na nakababay, no jak manen makapasa. Angam naayat ti Diyos. Ta nakapasa ako. Ay na, kablaawan ka manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman ading ko. Saan nga iti agnanayon kat saem tilak amam. Dumteng tulat ta ti panawan aragsak kan baligi tinanamam. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan God bless iti tunggal maysa.